Hoću sam da vam dam ime. Vama, mojim vernim subscriberima. Od danas ste apostoli. Ali ima jedna caka. Ako vam se ne sviđa, boli me kur. Danas pričamo o jednom isekaju. Znate onaj žanak gde glavnog lika udari kamion, on se teleportuje u drugi svet, gde ima super moći i tako dalje. Mushoku Tensei. Mangu je napisao Rifuji Namagonote, a studio koji je radio na njemu je Studio Blind. Anime ima jednu sezonu sa 11 epizoda. Mada ja mislim da će se u sljedećoj sezoni desiti time skip, pošto je manga daleko ispred, a i glavni lik je dosta stariji u mangi. Priča prati jednog debelog lika koji nema život, koga svi smejavaju. Ima 34 godine i zove se Net. U školi je stalno bio maltretiran od strane vršnjaka. Naprimjer, terali su ga da se skine go, pa su ga vezivali. Uglavnom imao je užasan život i mrzao ga. Da li je mogao to da promeni? Smatram da da, ali on je jednostavno izabrao takav put. Jednog dana on umire u bolnici. Pošto se ne sjećam šta se tačno desilo, reći ćemo da ga je udario kamion. Što je nekim delom i tačno. Kasnije kada umre on se budi u potpuno novom telu, na potpuno novom mestu. Anime me na neki način oduševio jer obično isekajima protagoniste kada odu na skroz novi svet zadrže svoje telo, godine i osobine. Ali ovdje to nije slučaj. Jer je glavni lik sad dobio novi život, što znači da počinje od nule, to jest moći ćemo da gledamo kako odrasta, napreduje i samim tim se bolje povežemo s njim. Anime nije nešto preterano kvalitetan jer nema dovoljno dorađene likove, a i najbitnije od svega, ima tsundere. Ali je zbog same priče i tematike sveta vrlo zanimljiv za gledanje. Također mi se jako sviđa što je anime smešten u srednjem veku, jer sam ja iskreno veliki fan kada anime imaju tu baš srednjevekovnu temu. Mushoku Tensei svet bi uporedio sa Harry Potterom, jer su vrlo slični. Ima magije koje se mogu baciti pomoću izgovaranja reči, a one su vezane za zemlju, vatru, vodu, hilovanje i još puno toga. Imaju čoveka s trećim okom, elfove i ženu s 3 sise. Također, ako se priča japanski, u ovom svetu također imaju i drugi jezici koji se mogu naučiti. Naš glavni lik se zove Rudolf Greyrad, ima brown kosu, pervezanje i pedofilija. I nevinost izgubio s 13 godina. Iako je sjajan u magiji, mačevanje mu ne ide nešto. Njegov karakterni razvoj je ok odrađen, iako je pedofil, krade gaće, bulju grudi i tako dalje. Ali vadit ćemo se na to da niko nije savršen. Jer od debelog nezapošljenog lika, koji je po ceo dan leži u krevet, gricka čips i gleda neprekladan sadržaj, postaje nadaren klinac koji je počeo da se interesuje za knjige i posle toliko godina pokušava da komunicira i da se sprijateljuje s drugim osobama. Naravno, tom odmah ne polazi s rukom, ali vremenom stiče iskustvo i u tome. On je lik koji shvata svoje greške iz prošlog života i uzima drugu priliku koja mu je data. Poruku koju ovaj anime ima, koliko god to apsurdno zvučalo, jeste da nikad nije kasno za promenu, a i kada vam se da prilika, ugrabite je. Iako ovaj anime nije nešto pretjerano kvalitetan, kao što sam već rekao, dosta isekaja i nije. Zato vam ga preporučujem jer je zapravo i zanimljiv za praćenje. To je to od ovog videa. Baci like, piši ideje u komentare, a mi se vidimo vrlo uskoro. Aj, ćao!